ukuthula akube kimi. Kukhona lento esesiyikhulume ukuthi abantu banama-behaviors angafani. Sithi umuntu uzalwa efumbethe something. Kwa-astrology, masikhuluma nge-quality yomuntu, umuntu ngumuntu uhambisana nomhlaba, which is the planet. There are 9 planets njengoba siphila kwi-universe. Kulo 9 planets, which means nathi-ke bantu sinama-qualities, sinobuthina obuhlukene kayi-9. So umuntu ozalwa emhlabeni uba ne-number esibiza nge-birth number. I-birth number yona edetermine ukuthi wena umuntu oyiphethe kanjani. Isibonelo, umuntu number 2, which is number associated nenyanga. Yitsho lo umuntu omotherly, futhi unothando, umuntu othandayo, noma ungaxabana noma ungenzani-ke kodwa uyohlala njalo umuntu okhombisani uthando. So-ke mawubheka indlela okwenzeka ngayo izinto emhlabeni, ngoba sibaningi kangaka, khona abantu kuthiwa beyisa, khona abalungile, khona abangakhulumi, khona abakhulumayo. Yonke lento yenziwa lezi nyanga esikhuluma ngazo, lezi iy'namba esikhuluma ngazo ziba u-9 kuphela. So isibonelo, umuntu ngumuntu uba nento engaphakathi kuyena angakwazi ukuyifihla, noma ngathi uyafihla kubonakala. Ngabe umuntu uthi unamahloni, azama ukuthi ayikhuphule nathi uyaphapha kodwa ubona lo lento ayenzayo akuyena. Bekhona umuntu ophaphile noma oyesayo athi uyazama ukuyibamba agcine sevilile. Lento yenziwa yini-ke na? Yenziwa ukuthi vele isikhathi azalwa ngaso kwakuyisiphi, nomhlaba nje jikelele kwawubheke kuphi. For instance, kusebusika makubanda, abantu abazalwa ebusika nabazalwa ehlobo ngeke ifane ama-characters abo. So that is why-ke sithi kubalulekile to do i-research on these few things. Imvelo njalo ihlale ikhombisa ukuba powerful. Ezinye iy'nhlanga ziyakwazi ukuyilandela. Mawubuka nje ngakimi ukuthi ama-dish e-DSTV abheke kwindawo eyi-1. Kusho ukuthi isikhona isizathu ukuthi njalo ama-dish kufanele abheke ukuze uma ngabe i-signal yenzeka kubhekwa i-environment ukuthi umhlaba or le ndawo kuyona ikuphi la ngathiwa khona i-signal e-powerful. Emakhaya makwenziwa izindlu babebuka abantu abazokwazi ukuthi ilanga ngala liphuma ngakuphi ukuze uma bakhe umuzi bawakhe ubheke kuphi khona elangeni, ukuthi uma liphuma ilanga lizongena straight endlini liyohlaba emsamo bese liza ukuphula ukuthi i-energy le ilanga liphume nayo ile esiyidingayo. Kwakuyindlela abenza ngayo abantu bakudala mawakhile. Noma kuthiwa ilaba abaphucukile engineers, they always looking towards that direction. Namhlanje sibona kanjani lokho kwenzeka ngani makwenziwa leyo solar panels. Nakhona evele ibe noma ikuphi. I-solar panel ibekwa ngalapho ezophuma ngakhona ilanga noma bezohamba ngakhona ukuze wenze lo msebenzi ofanele wenziwe. Usho ukuthi imvelo ngendlela eyenziwe ngayo kufanele thina njalo baphila kuyona siyi-understand, sazi ukuthi into ethile siyenza ngoba kwenzeke 1, 2, 3. Asenze isibonelo, endlini yakho mawulala akufanelanga ukuthi ikhanda lakho njalo libheke e-north, ngoba e-north i-force of pulling force ise-north of the whole world. So if you look at the globe, you'll find that most areas ezphezulu ila kugcwele khona umhlabathi, then la ezansi la sikhona in South Africa there's a lot of water there. So if your head is always facing a north mawulala, we high risk ukuthi you can die in your sleep with this force that is pulling. That is why in winter people baphathwa imikhuhlane, which means the atmosphere around you, the weather is changing, which means your body nayo kufanele adjust to the universe. Siphila sonke kulo mhlaba esikuwo. Akekho umuntu ongathi ese-South Africa ngoba kuqala amakhaza umzimba wakhe mayefika eNorth la kushisa khona, it takes a day or 2 to adjust. That's why sithi nje umuntu ade travel long distance kuba no jet lags, ngoba ufike ekhathele umzimba ngoba kade ehlele emoyeni ongafani wasemhlabeni. Yabona? So this is why-ke kufuneka wena njengomuntu uzi understand lento oyenzayo uyenzelani. Ukudla for instance,
Uma bekuthiwa kudliwa amadumbe la eSouth Africa, kusho ukuthi environment yala, i-weather i-conducive ukutshala amadumbe. Nomzimba wakho uma udla amadumbe uzophila kangcono. Usuhamba wena wathenga mhlambe koSwazini noma ulande eCape Town. Even eSouth Africa, Cape Town is far from us. So into ekwisizini eCape Town ayikho kwisizini eDurban. So what happened is umzimba wakho is adjusted to i-climate yaseDurban, uzodla ukudla okutshalwe kwelinye izwe. That's where our bodies start to compromise i-health yomuntu because sidla izinto ey'suka kwenye ipart where you are not part of. Lapha in life umuntu u-connected to i-universe. Njengoba sikhuluma nje manje, I'm breathing. What am I breathing? Is the air which I don't see. I-air i-universe. Mangiqeda la, mangilambile ngiyadla, into eqhamuka kuphi? Phansi. So mina nomhlaba simunye, mina nemvelo simunye ngaso sonke isikhathi. So you want me to be cautious about that. Whatever you do, cabanga ukuthi lento engiyenzayo ingoba ngixhumene nemvelo. The day imvelo yakukhahlela awukwazi ukuphila nomhlaba. So sithi siyavusana-ke la ukuthi whatever owenzayo ukwazi ukuthi ingoba umdali wayeprovide. Asikwenzi ukuhlakanipha kwethu. Esikubona sekwenziwe la abahlakaniphile namhlanje ingoba bafuna bafunda imvelo bese benza izinto ezokwazi ukuthi zingene zisenze impilo yethu ibe ngcono without us thinking. So asivukeni-ke abantu benkosi ukuthi whatever esikwenzayo, let's go deep and see ukuthi isukaphi lento esiyenzayo. So uma senza kanjalo-ke siyoba isizwe nathi esingcono kunazo ezinye izizuba zona. Whenever they plan against us. Isiqhamuka isiqediwe kuthina bese siyajabula bese siyaspenda kodwa sikho part of we-designer. Ucabanga ukuthi what is causing all these changes that we have? We don't have money, we don't have jobs because we are unable to create jobs. Ezinye inhlanga, they don't cry too much about not having jobs ngoba abantu bakubo bayabanika imisebenzi ukuze basebenze. So lapha sisho ukuthi asivusaneni bantu benkosi ukuthi yini esingayenza, especially abantu abasakhula. Asi-empower bona ngolwazi, ibona bazosisiza ukusikhipha emakhamandeleni la esibona. Ngoba thina sesibone okuningi, sesiyazi yonke into. But oza ngemva kwethu assist, simbonise ukuthi yini angayenza ukuze aqhubeke aye phambili. Umntwana esibazalayo banamandla, singaba ama-consumers. Abantu abaya kuNkulunkulu bafika abashayela izandla, akubona abaya esontweni njalo. Kungabantu abenza impilo zabanye abantu zibe lula. Njengoba sikhuluma nje umuntu owasungula uYouTube esikhuluma kubona. Lowo muntu uThixo uyajabula ukuthi ufike emhlabeni wenza ushintsho. Nje sesijampela phezu kwento esiyenziwe umuntu. Yonke into esinayo emhlabeni, it was a thought, and then sayijika leyo thought sayifaka into practice ukuze iphumelele. So lowo muntu uThixo uNkulunkulu umdala ekhona uyishaya isifuba ngayo ukuthi uthumele emhlabeni wafike wenza impilo zabantu zabalula. Sikhuluma namhlanje sibona nomhlaba wonke umuntu oyedwa owacabanga ukwenza. Nathi abantwana bethu njengendle emnyama singabalimiti ukuthi bafocus kwinto eyodwa, mabenze izinto ezenza impilo yethu ibe lula. Akube njalo.